Jeste bre, ljudi, danas ćemo igrati Squad Builder i nastavljamo sa sklapanjem timova i danas ćemo sklapljati tim od Barcelone, znači sve. Golman će biti Bravo. Evo ga. Ovdje će Pique. Na rebu poziciju će sad ići Alves. Evo. Aha, i preskočio sam tu SB. Centralni bek će biti Mascherano. Ovdje će biti Alba. Sedmu poziciju će igrati Busquets. Evo ga. Inform kartica, a ovdje će biti na crnu poziciju Iniesta. Kartica, a ovdje će biti da li stavim na Raketića ili Čavi. Ajde staviti ono. LV poziciju će igrati Neymar. Neymar, kako god hoće, ali ja sam navikao na Neymar. LV će igrati, nisam znao koga da navikam. Stavi, pa sam našao nekog igrača na internetu. Munir, evo ga. Sile, kartica. I CF poziciju će igrati centar for, to će biti naravno Messi. Evo ga. Sad ćemo po prvi put raditi izmenu, ja mislim da je prvi put raditi. Ovdje će biti Suarez. Ajde da nema poziciju za njega, ali nema veze. Evo Suarez. Ovdje će biti Raketić. Evo ga Ivan Raketić. Ovdje će biti Pedro. Evo ga Pedro. I Neymar, ili zaboravio sam da kažem inform kartica. Ovdje će jednog igrača dobrog staviti Roberto, Sergio Roberto. Sergio Roberto. Ovdje će ići isto inform kartica Rafinha. Evo ga. Ali da to jesi da, jeste. Ovdje će ići Montoya. Evo ga Montoya. I ovdje će ići jedan mnogo dobar golman. Stegen, tako se valjda izgovara Stegen. Evo ga. Evo vidite, to je znači cijela Barcelona, ali treba sam da stavim ST za Suareza, ali Messi je CF pa
sam bolje staviti Mesija. I to je to što se tiče u ovoj epizodi. Vidimo se u sljedećem. Ćao!